Idol. Supported by Dish Home FiberNet. एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै चाहे डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल नेपाया संगीत ख्या नेवाता जिलाजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपालीया नेवा आइडल 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 थुगु ज्याजो या मेमो बोतिकामी मेजु थानदावली झाइदी दुंगुगुदु वेकायता यको लास्को स्याना जना सुबा हजुर लिसे छिता आफला आफला भिन्तुनाना देसाना जना धुगु निकोगु ट्र्याक राउन्ड सदु थ्याता ता लागुदु दुनुगुला निसे भिन्तुनाना दु सुबा यको हजुर नाप थौ थुगु ज्याजो छ छि छुमी हाला दितेना गुदु र दक्ले नापा ठने अनुभवी जज बि सकल तरह जु जजलपा ठाउँ जित लाउमी चाहिँ रत्नशोभा महाजन जुयु ख ठकै लय चाहिँ ज्ञानेश्वर निवा अले रचनाकार चाहिँ मजनु महाजन जुयु ख सुबा हजुर बालका हाला दिधाका भला सकासे यको भिन्तुनाना देसान जना सुबा सुबा Pangu eka nagala sefu nogadu pangu sita pangu eka nagala sefu yagu zaka nyane we ma noju zaka nyane li ma lasata ko malabe po
सावेफु यागु जाकात न्याने निमा यागु जाकात न्याने निमा लसता को मनबेपु हो नगादु पंगु सीता पंगु ये का नगला सेफु नगादु पंगु सीता पंगु ये का नगला सेफु यागु जाकात यानी लिमा यागु जाकात यानी लिमा लसता को मनबेपु हो 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 सुबह जजलपा सुनिता साकेज्यू जलपा मफो माफु छिन ठाउँ पर्फर्मेन्स केनादिगो मि हालादिगो गठेजुल बाला ताल न्याबिसन देखा अले ठाउँ निसे छि डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभ पेपाख नेवा आइडलिया भोटिकामी अथेदैको छिकपिन नि भोटिङ राउन्ड खुले जुगो जुल छिगो भोटिङ छक अपिल हाना दिस जजलपा जेसुन्ता साक्य जे चाहिँ ठो नेवा आइडल सिजन 2 या सेकेन्ड ट्र्याक राउन्ड ठ्याउँदो जित चाहिँ ठो जि हालुमी छिकोपिन्द बाला तास जित यको भोटेना दि त इनापेना छना छिकोपिन स यको जित भोटेना दिल धासा जि टप 15 ओनी फै जित यको भोटिया यो भल सकाया छना अले जित भोटिङ यादा चाहिँ ठो भोटिङ नीति चाहिँ प्रभु पे एप डाउनलोड दियाना अके दुनी नेवा आइडल चाका जु प्रोफाइल सोया जित भोटेना दि फै अले ठो रमाइलो टिभी अले नेवा आइडल सिजन 2 यो युट्युब च्यानल सोया दिमी सकल भाजु मेजो पिन्ट जित भोटिया त इना पेना छुना अले फेसबुक पेज त नेवा आइडल फेसबुक पेज न सोया दिसम सकल पिन्ट जित भोटिया त इना पेना छुना जु भोटिङ आइडी ह NI017 सुबा जेमा भा थुकियाली से मेमो बोतिकामी थाना दबुली झाइदी धुङ्गुगुदु वेका यतना थमे थुगु राउन्ड सा लस्को सियाना चना वेका जियादी शान्ता साइजु ज्याजलसित लस्कस्तु सुबह इसे आपला भिन्दिना दु थुगु निकोगु ट्र्याक राउने दुठ्या त ता लागुदु यको भिन्दिना कन सका सुबह नचका गथि फिल ज्याचंगुदु थान्तक थेने थेना दि धुङ्गुगुदु गथि फिल ज्याचंगुदु तस्का लेथन चौंडो 20 टप 25 ए ठंगोली हजुर थाते नाइ बाबा ला कमी थाउना छिका छि निबया दि धका जी सा फला सकाय जना ना पथौ छि छुमियाला दितेना जी मे हाले दिनु थौ सुटे न्यलन्दना ठोमे हाले दिम सपनाश्री अले चोया दिम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ अले ठोमे याले चिनामी द्वारिकालाल जोशी सुबह हजुर बालक मिया हाला दि धका छि विश्वस्त दु छि बालक मिया हाला दिस सुबह हजुर जास शान्त साई जुन छि जिउन हने मे निबया दि देन टंगुदु वेकाय त लस्कुसिया जी खना
मेजु सान्ता साई जुया त जोजलपादो जजुलपा मफो एकदम ठौँ छि हालागो मे गठेजुला म्यालोला बालके हालो ख जिला बालके हालो ठेन्छ आगे रिजल्ट सुजी ओ चाहिँ जी मस्योरिया अथे खसा हने वपिन जसपि सन पक्कै छि हाला दिगो मे एकादि लिसे छिगु भोटिङ राउन्ड न सुरु जुगुहे जुला अथे जुया छिगु नीति भोटिङ अपिल न दिसा जोजलपा जी सान्ता साई नेवा आइडल सिजन 2 ट्र्याक राउने निकोको ट्र्याक राउने ताला के फुम बोटी कामी जी हालगो मे छिकपिन त बाला तासा जी त 15 ठेंगे त भोट याना ग्वाली याना डी धैगो इनाप याना चना भोटिङ याद जु भोटिङ आइडी ख एनआई 011 सुबे जे मामा नेवा आइडल थिथि बोतिकामी पिनेगु प्रस्तुति नेबया सेगु झोले मेमो बोतिकामी मेजु जिनापदि रेडी अवस्थादि वेकायतना लस्कुस्या वेका ख मिना प्रजापति ज्यू हजुर जोजलपा दक्षिण नापा छित थुगु निकोगु ट्र्याक राउन्ड छ थेने त तालागुली यको भिन्तुना लिसे थङे थुगु राउन्ड छि छुमे हाला दितेना गुजुल जे हालते नगु मे चाहिँ सपना श्री न हालति उपति ख जे गुमी खाया न्यनी द वइम जी यम अले ओके त मे चया दिम हो ले चिना दिम छमय ख निर्मल रक साके जुन चाहिँ चया देउ ख आतको लुमाला छि थौ नेवा आइडले झाइदि ढुङ्गा गयो गति मे हाला दिया न प थौ यु मे गयो ख आटक चाहिँ थो हाल्छौँ त्यो स्लो मे जुया छौँ जित चाहिँ तर जित योप्टी न वे जुजुली जित चाहिँ भरि जा लकन सात बिथे जुया छौँ हजुर यको भिन्तिना दु थौ थुगु ज्याजो सन छि बालकन हेपु कमी हाला दिदका भला सकाय जना यको सुबा हजुर यको सुबा जास आजि मिना प्रजापति जुया प्रस्तुति छे छोखा दोना
मेजु मिना प्रजापति या त जोजलपा जोजुलपा मफो एकदम छित ठिक छु अहिले छि हालादिको मे गठेजुला जी सोबलेला ठिकै जुल थिएछ जज पिन्छ तयारी जज पिसा एका दिएज बिन अठे थिएछ हनिमा पिन जज पिसा यागु जजमेन्टला दहेदनी लिसे जिगु भोटिङ राउन्ड न सुरु जुगु जुल एजिया सोकुमी भाजु मेजु पिनिगु भोटिङ युना एक तरहे आवश्यकता जु वेको पिनिगु भोटिङ यु छगु मार्फत हे छित हपातेवा बिया लिपाङ्गु बुए छिकपिन सुएको अथवा चाहिँ छिकपिन सुएदैको ख ठाउँ टप 25 राउन्ड जुगु जुल मेगु बुए ढैगु टप 15 राउन्डे वने त यको भोटिङ न मागु अवस्था दु एरिया छि थगु नीति भोटिङ नीति अपिल गर्न दिस जोजुलपा जी मीना प्रजापति तो नेवा आइडल सिजन 2 ले यो ट्र्याक राउन्डले टप 25 ए थ्याङ्क त ताला के फुम छम गोतिगामी ठाउँ चाहिँ टप 25 टप 15 ए भने त चाहिँ जिम त यो कोही भोट माउ जुजुली उकै लागि इनापिया त जिथन वया थो भोटिङ या त चाहिँ थो नेवा आइडल युपट्टि भोटिङ पार्टनर डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे एप डाउनलोड याना ओके दुने युपट्टि प्रोफाइल चाका जुपट्टि प्रोफाइल वना जु प्रोफाइल चाहिँ 007 ख ओके वना चाहिँ भोट याना दि भई जुपट्टि भोटिङ आइडी ख एनआई 007 तो रमाइलो टिभी सोया चन्दी पि वो नेवा आइडल युपट्टि युट्युब च्यानल सोया चना दिपि दकोसित न छौ इनाप याना चना सुबा जयमा बा नेवा आइडल हजुरजी तस्का हे नेपुका थिथि बोतिकामी पिनिगु नेपुगु प्रस्तुति सयाचनागु जुल छिकापिन्त गथे ताला धयादि छ जिताला तस्का हे नेपु से चनचंगुदु आसादु छिकापिन्त न नेपु से चनचंगुदु जी थुकरा हे डबली मे म बोतिकामी धन जिनापा हेदी वेका ख विजय म अर्जनजु वेकायतना थय थुगु ज्याजो छ लस्को सञ्चना लिसे छिताना यक्कु भिन्तुना देशना जना थुगु नेवा आइडल या सिजन 2 या निकोगु ट्र्याक राउन्ड थेन्त ताला नदिगु दु यक्कु भिन्तुना दु सुगानो ना पथौ तक सेभले छिता गथे अनुभव ज्या चंगुदु थौ तक या दि सेभले थौ तक चाहिँ या बालना चौडु त्या न्यौ छौराउने चाहिँ मफिया चौक मफसाना चाहिँ हाले मार या चाहिँ मने दया चाहिँ वया चाहिँ आना हाला अले सफल न जिया यक्कु भिन्तुना दु एसा छिता सुगानो जु थाते हे थुगु राउन्ड एना छि बालक हालादि दका छि विश्वस्त दु ना प थौ थुगु ज्याजो सा थुगु राउन्ड ए छि छुमि हालादि तेना गुजुला जी चाहिँ थौ वा माया वा टाइपले चाहिँ रमेश ताम्राका दियो सलेट होया चोपरी मे हाल्दैन हजुर हजुर बालक मे हालादि सा यक्कु भिन्तुना दु थुगु दबु छु निति सुबा जीवन खुसी चाहिले वा माया वा जिम्फला छिवा जीवन खुसी चाहिले वा Bokuka samita boya juewa Bokuka samita boya juewa Tel ka samita mai puchaiwa Tel ka samita aju kaiwa Wahira wa jimthala chiwa झिफुक्का मिले जुया कुली चिनेवा
Sulaka samita mika pikewa Sulaka samita mika pikewa Tisaka samita satbat jonewa Tisaka samita satbat jonewa Wahira wawa zimthala chiwa Ghaka samita tutti lwakewa Kan pizza mita pizza dhaewa Kan pizza mita pizza dhaewa Dangdung ka samita mai puchaiwa Dangdung ka samita mai puchaiwa Wahira wawa zimthala chiwa Ekandhala mita dampho kaiwa Wa maya wawa zimthala chiwa Jiwana khushi chai chacha hilewa Wa maya wawa zimthala chiwa Jiwana khushi chai chacha hilewa Jifuka mile juya kuli chinewa Ghaka samita tutti lwakewa Suba जजलपा बिजेज्यो जजलपा मफु मफु छि ठाउँ हालाको मिया गठेजुला एकदम मालटा ठाउँ हने बबिन चस पिछने या काइदिला जी या गादिला अले लिसेन ठाउँ छु जुन थो भोटिङ राउन्ड न सुरु जुयासँग दो ओकी नीति छिट ठगु नीति भोटिङ मकासी मगा भोट मकासी मगा हने वबी सोकमी भाजुमेजु पिनि गु भोट न एकदमै आवश्यक ख एजुया ठगु भोट नीति ठगु भोटियो लागि अपिल आनन्द दिस जजलपा जी विजय मर्दन न्यू आइडल सिजन 2 या थो निको ट्र्याक डाउन ने ठिंगरा तालेको फोमा छम बोटकामी जी हालाको मे छिपिन्द बालाको तावसा जित भोटियाना दिदा छिपिन्द इना बेना छना जिको भोटिङ आइडी ख NI012 सुबा जयमाबा भोटिकामी पिन्ता लस्कु सियागु झोले थन दबुली दी रत्नमान महर्जन्जु थासवे कायतना लस्कु सिया नाप यको भिन्तुनाना दिसना जना थुगु ट्र्याक राउन्ड निकुगु ट्र्याक राउन्ड सदु थ्या त ताला नदी गुदु यको भिन्तुना दु हाक्न सुबा देखिन छना थुगु ट्र्याक राउन्ड छि गुपति मेहाला दितेना गुजुला जी चाहिँ नि त्यो नेवा आइडल फर्स्ट सिजन तालामपट्टि चाहिँ मन्जिल सकियो म्याल त कुटाइन छन् गुमेजुला मुसु मुसु निला उम ताउमे अले ठोमे चोया दिमो हो संगीत या दिमो चाहिँ ज्ञान मुनि सकियो हजुर छि वंगु एपिसोड रे वंगु बुएले थे थुगु बुएलेन छि नेपुका मेहाला दिधाका भलासा कासे थुगु दबु छिता ललन चना एक स्वाद Musu nila womo nugo jigu beka womo wo Aha Lifo soya womo nugo jigu shenka womo wo Aha Guli yei puse toma guli yei puse toma Motina ya ranga ola cha dhaki mo Musu nila womo nugo jigu beka womo wo Matina ya ranga ola cha dhaki mo
मन जिगुले तासो ठो जिगु मटिना सवा खना मुसुकाका जीवन या रंग जोना ठोजीगु मटिना सुवा खना छन त खने वहे मन जिगुले तासो ठोजीगु मटिना सवा खना छहे खजिगु जीवन छहे जीवन जिगु नेगु आशा जिगु भरोसा न जिगु मुसु मुसु निलावो मनुगा छंगु बेकावो मवो बाजु रत्नमान महर्चन जुयाट हाक्न सका जोजलपा जोजलपा जसविनी झने छेको परफर्मेन्स गरेछुला बालाके केन फट जज जज पिन सन चाहिँ नि बाला ट्याका ट्याको दु धाइबले सकमी भाजु मेज पिसन वेकया परफर्मेन्स बाला ट्याकलजी बाजु रत्नमान जु टप 50 ने वनेको निति छिकपिनेको भोटिङ आवश्यक जुइ अथे जुया बाजु रत्नमान जु छिगु नीति ठगु भोटिङ अपिलाना दिस जी रत्नमान मर्जन नेवा आइडल सिजन 2 या निकाको ट्र्याक राउन्ड ठेंके त तालामा भोटिकामी जी हालागु मे छिकपिन त बाला तास जित भोटेना जित इनापेना छोना भोटिङ या नीति नेवा आइडल सिजन 2 या डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे एप डाउनलोड याना नेवा आइडल च्याका जिगो प्रोफाइल सोया जित भोट यानादी भई जिगो भोटिङ आइडी ख NI013 भलसका छिकिनसँग जित भोट याना टप 15 थ्याङ्क त वालियाना दि अठेसँग रमाइलो टिभी नेवा आइडल युट्युब च्यानल व फेसबुक पेज सोया दिपी सक्ल सोकमी बाजु मेजु पिन्त सक्ष्या जित भोटिना जित दुनुक्लो निसे इनापिना चुना सुवा जेमा बा तेहे थवे थुगु ज्याजो स मेमो बोतिकामी मेजु याता थन दवली लस्कु स्याना चना वेका जु यादी नगिना साक्यजु ज्याजो रिसिता लस्कुस्तु सुबह
नाप आपला बिन्दुना नबियाजना छादा साची आपला राउन्ड ढुङ्का दुगु निकोगु ट्र्याक राउन्ड छ थेने त तालागु दु युको बिन्दुना दु लस्कुसु हजुर नाप थाउ थुगु दबली दाना चने खाना छिता कथे अनुभव ज्याचंगु दु कथे फिल ज्याचंगु नेपछि चो जे होस् न ठुकै न जी तालाका वनी थर्ड ट्र्याक न वनी फेमा काजी मन तुना चोना नाप कन्फिडेन्स न दु जी के कन्फिडेन्स हजुर नाप थाउ थुगु ट्र्याक राउन्ड गुपति मियाहाला दितेन थो छन्त जी एका चोना दहना छ एको थे चोरापति ललिता मानन्दर जुन हाइल दिगु अले ले चाहिँ जीवनलाल मास्के अले चोया दिमा सूर्य कुमार श्रेष्ठ जुख हजुर छि मञ्च ज ढाका मियाहाला दिसा एको बिन्दुना जिपिन मञ्च ज ढाका मेनिना चने छु सुबा सुबा छन्तजिएका चोना छाना दएको थिचो छन्तजिएका चोना छाना दएको थिचो लादयाना छ जितो I love you थाथिचो I love you थाथिचो तालिन्जीको छाहे छमा हाई हेलो धाई चोला माक्सिमा गुजोली नापा चोनी त पिया चोला हो चोनी त पिया चोला मुटु सापीमा जोसा नोगला सदा जोना बाजु छन्त सुभ्या गदा मे गड ब्लेस यु धाइ जोना हो मे गड ब्लेस यु धाइ जोना सजी मती नानु गए तया तापा न तापागु भाबिया सियो तुमारो धाइचोना हो सियो तुमारो धाइचोना छन्त जिएका चोना छाना दएको थिचो छन्त जिएका चोना छाना दएको थिचो जोजलपा नगिना साकेछु जजलपा हने वपि जसपिनि न्याने छिगो परफॉर्मेंस ढुंगुए जुल सिधाका वेट न अले छिगो परफॉर्मेंस वेको बिसंग गथे ताला बालाय जुल गाजी मलेला तै चुनाउ दोला जज पिसा ताइ दिनी जज पिसा जजमेंट या बाकी दने लेसे छिगो ठो
भोटिङ राउन्ड न सुरु जुगे जुला त्याबले भोटिङ न या मागुए खत अले लिपाङ्गु बुए लाइभ ब्यान्ड राउन्डे अले टप 15 राउन्डे न स्वेगुए खसा योको योको फयाङ फोको जिसन सोकमी भाजु मेजुपी पाख भोटिङ क्या मागो दु वेको पिनिगु भोटिङ व हनि बबी जज पिनिगु जजमेन्ट पाख हे छि चाहिँ टप 15 ने ड्वाउने फै एजिया छिगु नीति थम भोटिङ अपिल लेना दिस जी नगिना साक्के नेवा आइडल सिजन 2 ले ट्र्याक राउन्ड सेकेन्ड पार्ट तक थिने त ताला म छम बोटिकामी ख छिकपिन त जिमे हालागु बाला स यस छिकपि सकसित न जित भोटिङ या त इनापियाना छना जिगु भोटिङ आइडी ख NI015 सुभा जेमा भे नेवा आइडल सपोर्टेड बाय दिस होम फाइबरनेट एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा भेन्यू पार्टनर टेम्पल प्यालेस क्याफे मरु प्याफल नेपाया संगीत ख्या नेवा त जिलजी वेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थ्वेकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल